أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأبرار نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Gonda ake ti bianga pa so silo ke biati tatene a tonda tilo wala commencer le pepe et ake konda tilo wala kunzi pepe lo kana manda pepe biri lo kenzapa laso lo kenzapa kekereke lo kenzapa lakwe lo kenbagi nzapa na nduzuka yoko atpa lo pepe na ndoti sesenga yoko atpa lo pepe na tianguingo yoko tikpango lo akata pepe. Et le bien d'appart, ton souci, le gonda territoire, on vient nati Saint Coran le tenait, fa'al lima yurid. Et le que sara yesu si le tisara, nango isu le tisara, nandosu le tisara, na zosu si le tisara. Et semble la siri le bien d'apani, nandotin damba watu kwa chilo. Prophète Mohammed, siri na gonda bien d'apana nando chilo, socia tene. Nzoni zona popotiala, ake socia manda Coran. Et na pekoso sinza pamona lundarani, lo enseigne tatu le zo. Siriri na gonda ti bien dapa na ndochilo. Aïta Islam, aïta wa mabe koli na wali na ndangoro osi wala 4 coins du monde. Ndo soko si bien dapa sara aïta limotiye na legoti ya si na ti banda tere si ala akebai yongoro. Inga aïta mingi so si aninga ama yanga ti kodro tonga so pepe ala na poto wana sesi ti Amerika wana ti Afrique na ndoso wana ndoso ko si bien dapa mu legoti ya gonna ala afalimoti na ala iuna la bien d'apa mona isiriri biaku et le pardonner sur pariti à la société ya kirna yayu na tawhid et le muse terrain na tangachaita à centrafricain soit na kodroge wala na ndoko na ndoti gigi mbwa wana à humanité tout entière. La soa ke be kwa uku wala vendredi ton sosi imunze ndo na popoti qui rappelait tereti la kwa na tenatin zapa na kota wangoti watokati bien d'apa. Lambotin zeni aka lambo balaka ndoni mbrambra nzeti okuswa ila te jimadul ula soit que ti lunaire la calendrier ti hijra ti annabi sallallahu alayhi wasallam ngusa ki oko na mbando sio na ndoni balusho na ndoni use et a limbitere na kozo lango wala lango ko ti nzeti janvier wala 2021 ngusa ki use na ndoni balusho na ndoni oko na pekoti dungo annabi Isa alayhi salam wala milati Jésus Christ molengeti mama Marie wa mokondo tonso si adusi dikongoni akatene. Boni la tonza paida biki rapele terechimbi na tangacha itakwe na kota sambotin zapa na teneti watokati bien zapa ten mabeti na la kwe amai e la ko na ndamba cha enseignement e ki sambela siriti bien zapa iki wunda siriti zapa titen zapa abama wati lozandoye iye terre na popotie i voronza patie et puis ikui wara paraditin zapa ite islam tonasusi ibana ndoso nati Coran bene versa kanati suratul A'raf wala surati mbrambra verseti baluta nandoni okoti sina baluta nandoni use bon tona nzapa yimi simem nati baluta nandoni otakwe akengangutene mingi sosi ya concerne binamo et puis cause quoi Coran tan wazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin mo sa rappel na ala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangal sango rappel ak na profita sosi kana mabe nzapa mona ngamuti mabe imateleni kamata isara kwanani. Bien d'apa subhanahu wa ta'ala adressé na humanité tout entière, surtout à ceux qui ont iman na la ilaha illallah. L'otana a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya bani adama. Oh ala mo ngeti adam. Soit interna ya koligila parce que tenti prière quotidienne ati mosquée l'otana. Ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ala sape ayu pendre bongo tala. Ti gona danza pa tout nandembe ko sangalo sambelangolo bien d'apa. Donc ton musulman ti koli mo di gona danza pa mo yu pendre bongo timo si mo gomo sambela nzapa na nila ka zoni mingi boni la toni ba encore vendredi so aga lango so si encore timo kirmo ça peut pendre on dit tangata langoni mo sukula mo pendre mo yu pendre bongo timo e mo tuku yombo na tere timo si mo gono danzapa bati zabate ya bani adama o ala mon ngati adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin
ala yo pendre bongo tia ti gona dans apa quoi ala ki azo ala peut vivre sans comme pepe zapara ton wokulu ala te ya tala si washrabu ala nyoy so sia que licite wala tusrifu ala sala excès pepe ti tene ala dépenser inutilement pepe pourquoi innahu londa pasu lo muna yiwangoso la yuhibbul musrifin lo ya so sia que sara a excès inutile pepe dans mozo mo buba ko be 5 pepe bon il doit frère de so ketati fa ton habitene bien da patene ya bani adama ala mun ngeti adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin ala yo pendre bongo tala di gona danza pa kweso est-ce que wali muslimi akena pasati tala gona danza pa bumbi asambele danza paninga oui watu kati danza pa tentena ndososo a concerner koli na wali et puis watu kati danza pa a famoinga responsabilité akili na mbati koli igna mo ngeti ti wali so ali mina âge de puberté wala kina wali ti aussi a doit mon ngena yi wala kina mama ti na omba ti na aya ya ti wali na sewa ti wali kwe so ala kwa kana droit ta go prier nda pana dans apa bon ala go sans permission ti koli ti ala papa ni la si watu go nda patene la tamna'u ima Allah masajid Allah ala koli musulman so kana responsabilité ti vena ndu ti sewa ti ala tona anda ti nzapa ti wali a wunda ti ko ti sambela ngo dans nzapa dans apa ala bandi wali te lo sambela dans apa pepe mais wali teneti sapengo bongoni yeso akena ya koli wali ton le tugo mosquée wala dans la partie sambela nzapa le yu hijab donc le kuta bongo si kanga letilo asadelo kanga terelo nani complet jusqu'à iso akana gigi agi fastilo et na bratilo non bras c'est-à-dire la main tilo place main donc nando susu la kanda mais en semani ti te basule le mérite de la partie fake tenti sapengo genso a concerner koli mais wali le yu bongo tolo kwa kanga terelo tout jusqu'à cesse même après tu n'as pas cassé ça sari après tu te dis non comme on a dit ça non soit sari après donc wali le yu bongo soit que centré wala que sexy wala si apetelo afa terelo tu wali na gigi so aka interdit bon izati so na bene lango za pasara il est interdit doni inshallah maintenant dans so verset sur zapateni ya bani adama ala mo ngeti adam donc tentena ya kolige khuzu zinatukum inda kulli masjidin ala yo pendre bongo tala titene agona danza pa sa melango lo bianda paniso wakulu ala taiso sa licite so la warna bikiti le chala washrabu ala nyanzo ni so sa licite so za paeda kama ima pepe wala tusrifu ay ala sara excès titene ala buba ko be 5 atuko ko be 5 pepe innahu la yuhibbul musrifin bianda pa ya so sa buba 5 so pepe bonando so to deba zapa subhanahu wa ta'ala amuna yanga so 5 pepe mati girina tanti watu ko tibianda pa tanti jahiliya ignorance arabe andogiri nati penseta la chose zabula andala ala tene bongo so tena tertela mosa super ni atpalete mosambela ndapati mononi pepe ni la toala isambela munda pa ala zi bongo na tertela surtout toala sara ngurungo datinza pa wala kaaba sur comme ambulance ala duti mundu si ala nguru datinza pani et wala gamem na bi titena do ba mundu tiala pe bon donc so ita so que mené enseignement diabolique so quoi ti zabolo la mo zomo yu pendre bongo to mo sapé si mo comme sambela nzapanani ni la bianda pa que demana yamba to lo titani ya bani adama ala mo ngeti adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin ala yu pendre bongo tiala na danza pa so ko si ala wo sambela nzapana yani wakulu ala teye washrabu ala nyanzoniye wala tusrifu ala sara excès 5 pepe inna wala yubul musrifin lo bianda pa lo ete azu sara excès 5 sunza pa ye pepe la kutona internet bianda pa watu kati bianda pa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lo kilo ke pasul na yani pendre ibn abbas barfu'an lo ibn abbas ake ngambetu watu kati bianda pa macha babata la usa ke ita lo al abbas ni lo ita ti abdullah la du annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam et lo duman gato abdullah ibn abbas bon ibn abbas la fi lo narrateur di hadiso bazeng la tu watu kati bianda pa qala lo tene qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam watu kati bianda pa sirri na gonda ti bianda pa nando chulo na beti aya to tene ilbisu min thiyabikum albayad atena la musulman ti koli surtout tala gadi gonda tin zapa ala yu avuru bongo tiala donc ton so si la chaque vendredi so aganzoni mi la musulman te mo yu vuru bongo ti mo si mo gonda tin zapa pourquoi là si watu kati bianda pa recommander na yu vuru bongo lo tene fa innaha min khayri thiyabikum ba que zoni meilleur abongo so si ni recommander na tala uniso ake vuru bongo et puis le kilo zate di vuru bongo nan bagge pepe tene wa kaffinu fiha mautakum atene ala kila akanga ama
ita tala so lango tala uzi lenso itala tala sala couvrir la vuru markani donc vuru bangola si couvrir la langue tu so si uzi na ti islam que couleur so wato ga pas à recommander na ila et puis a fa encore dit que mo sara cool que yesu si a pas mene keti keke stick ton so mumo yor na ti to mo yengel mingi ba ita islam ka sa kana ita la so parce que fa innahu yajilu al-basar a que éclairer bangondo tu so polele hein wa yambutu sha'a et puis a que ça quoi qu'il